بسم الله الرحمن الرحيم. Eng şefkatlik, eng mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Asmanlardaki ve zimindeki nesile Allah'a tesbih etidi. Padişahlık Allah'a mensuptur. Cemi hamd sana Allah'a xasdır. Allah her neslige kadirdir. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Allah sileni yarattı. Aranlarda müminler mi ba, kafirler mi ba? Allah silenin kılıvatkan işinlani körüp turgucudur. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. Allah asmanlarını ve ziminni hak yarattı. Sileni suretki kirgizdi. Suretinlarni çıraylık kıldı. Ahir kaytıdığan cay onun dergahidir. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Allah asmanlardaki ve zimindeki nesileni bilip durdu. Allah niyetlerinladın, emellerinladın, yoşurganlarınlani ve aşkarılıganlarınlani bilip durdu. Allah dilladaki sırlani bilgiçidir. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Sizlerge ilgiri kafir bulup, emellerinin vabalını tetiganlarının haberi kelmedi mi? Ula ahirette kattık azapkı duçar buludu. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. Bu şunun üçündür ki, ulağa peygamberleri roşen mucizeler bilen kelgen idi. Ula insan bizni hidayet kıla alamdı, dedi. Peygamberini inkar kıldı. İmandın yüz ördü. Allah ulanın imanıga muhtaç emestir. Allah mahlukatın bihacettir. Medhiyege layıktır. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Kafirler hergiz terildirilmeymiz dep guman kılıştı. Eytkin ki hergiz undaq emas. Rabbim bilen kasem ki sile çokum terildirirsizler. Andın silege kılmışınladın haber berildi. Bu Allah'a asandır. فآمنوا بالله ورسوله والنور
الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Allahqa, Allah'ның payg'ambariga va biz nozil qilgan nurga, ya'ni Qur'onga iymon etinglar. Allah qilayotgan ishlaringlardan to'liq xabardardir. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. O günde Allah sizlarni qiyomat uchun toplaydi. U ziyon tatadigan kundir. Ya'ni u kunda iymonni tark etganligi bilan kofirning ziyon tatganligi, yaxshi amallarni degandek qilolmaganligi bilan mu'minning ziyon tatganligi oshkor bo'ladi. Kimiki Allohga iymon etib yaxshi ish qiladi ekan, Allah uning yomon ishlarini yo'q chiqardi. Uni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Ular u jannatlarda mangu qoladi. Bu katta muvaffaqiyatdir. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Allah'ның birlikini ve kudretini inkar qilganlar, oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar ahli dovzax bo'lib, ular dovzaxda mangu qoladi. U nima degan yomon joy? ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Kishiga yetgan har qanday musibat faqat Allohning izni, ya'ni qadosi bilanla yetadi. Kimiki Allohga, ya'ni har qanday musibat Allohning qadosi bilan yetadi degan so'zga ishonadi ekan, Allah uning qalbini sabrga yetaklaydi. Allah her narsani bilgichidir. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. Allah'a itaat qilinglar, payg'ambarga itaat qilinglar. Agar payg'ambarning da'vatidan yuz o'risanglar, payg'ambarga ziyon yo'q, o'zinglarga ziyon. Payg'ambarimizning vazifasi faqat da'vatni ro'shan tabliq qilishdir. Allohu la ilaha illa hu va alallohi falyatawakkalul mu'minun. Allohdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud yo'qdir. Mu'minlar Allohga tavakkul qilsin. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Ey müminler! Sizlerinin ayallarınladın, ballarınladın
sizlarga dushman bo'ladiganlarimi bor. Ulardan ehtiyot qilinglar. Agar ularni afu qilsanglar, kechirsanglar, mag'firat qilsanglar, Allah sizlarni mag'firat qiladi. Allah haqiqatan eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Sizlarning mollaringlar, ballaringlar sizlarga Allah tarafidan bir turlik sinoqdir. Allah'ның dergahida katta savab var. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Taqıtınlarının yetişçe Allah'a takvadarlık kılınlar. Vaazini anlanlar. Emrige itaat kılınlar. Allah'ın yolunda mallarınlarını sərf kılınlar. Bu özünlər üçün faydalıqdır. Kimi ki nefsinin bexilliqidən saqlanıdiken, o məqsədiga erişkiçidir. تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Allah'a qarzi hasana bəsənlər, yəni məmnuniyət bilən sədaqə bərsənlər, Allah sizlərə onun savabını həssilab verdi. Sizlərə məğfirət qılıdı. Allah az yaxşılıqqa köp savab bərgiçidir. Həlimdir. Yəni bəndələrini azablaşqa aldırıb ketməydi. Alimul gaybi veş-şehâdetil azîzul hakim. Allah g'aybni va ashkorni bilguchidir. Mutlaq g'olibdir. Hikmat bilan ish qilguchidir.